الرحمن الرحيم. إن الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Biak sing kawiaksahan sing kita niyo mga pelanggungan sing kami agama Islam. Kawa waktu biak sing waktu ini na palsukuan sing guru untuk mulia amoy nyari haray ko ini bahayaon. Waktu ini gumanap na isab siya sing pengajian na to. InsyaAllah subhanahu wa ta'ala lumu kita niyo marayaw supaya makahampit kita niyo sin ini nikmat sa lagu-lagu insyaAllah ta'ala. Amoy masih ka programa bunga sin pag-iman. Din ako magpalugay, itukbal ko yung guru na to kalasan Wailun Arwain dengan Syekh Abdul Nasir Abdul Rahman. Wal etafadhal syedatuhu maskura. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, la syarika lahu fi rububiyyati wa uluhiyyah, wa lahul asma'ul husna was sifatul ula. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, al-mab'uts rahmatan li hadhihi al-ummah, basyiran wa nadhira wa da'iyan ila Allah bi'iznihi wa sirajan munira. Allahumma salli wa sallim wa an'im ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bida'watihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, Bismillahirrahmanirrahim. Lilladzina ahsanu fi hadhihi ad-dunya hasanah waladdarul akhiratu khairun wala ni'mad daral muttaqin. Mahuli mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, dari na isab kita niyo hawaktu kawiaksahan taniyo magpangaddi kawaun taniyo ring akallam si mahasud si mahatinggi iwan daing hadis sinjunjungan taniyo Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala, hari namo pa ikalanjal yung pangadian na to haruman ini. Manalam salam kami ha mga kakasih sin Allah subhanahu wa ta'ala sa barang sin makarungog iwan makakita programa ini. Halapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mauli rin dito masih wala kita niyo nakalalaton dahil nga pangadian taniyo bunga simpag iman. Lagi masih kita niyo habung nga simpag iman amuna im mga taon
nanaykod ding hamangi humarap na pakasabunalan. Tay kuran na imalumi, imalup na pamalano. Amuna im mga tao nagtawbat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab sim pagtawbat nila patuhan Rabbul Alamin, simanggup na sila, siyanggupan nila na yung kataan, tudyo pamahatsot si mahatinggi, salta, biyogbukan nila na, yung kataan, babagbukan, lagi, biyogbukan nila na, yung kalam, sa laggo-laggo, amuna illa ilaha illallah. Dahil nga sabihan ito, mga tuwan, mga kakasi sinallahu subhanahu wa ta'ala, ganapan na ito impangadyan niya ito, hapal man sinallahu ta'ala hasuratun nahl, iwan hasuratul hadid. Palman si mahasut si mahatinggi, i'lamu anna Allah yuhyi al-arda ba'da mautiha qad bayyana lakumul ayati la'allakum ta'qilun. Hasuratul Hadid. Di ayat ini mga kakasi sin mahasut si mahatinggi, hinduan kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab kagunahan ng paghindu. Ingkari naghindu ka to taniyo, halapan, i'lamu, ingatan niyo. In nagdaak Allah subhanahu wa ta'ala, in naraak kita niyo, in hiyatud dan in naghatud sin pardaakan, amuna in iman tanyo, kahinapusan nabi. Amuna in nabi na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ay alam mo, hipapaingat tuod ka to tanyo. May tayat hipapaingat ka to tanyo supaya maiging kajahilan. Dahil nga sabab yan, in iamalan sin mga sila nagtawgat, in iamalan sin mga sila nagtawgat, yaun kanila in la ilaha illallah, amo na yung panghati. Sa rum sa adlaw, hakakasay iba na kalamma, hapag tulak-tulakan iwan hakatutugan, in iamalan nila, la ilaha illallah, amo na impanghati marayaw. Dahil sabab yan, paman sin mahasut sin i'lamu, ingatan niyo marayaw. Impagingat niyo bukun biya sin pagingatan tara sin tawiban tao. Bukun biya sin pagingatan tara sin piya panjaring biya kato taniyo. Duway ng pag-ingat, tudyo pamahasot si mahatinggi. Na, dahil nga sa babed to, pinihon yung pag-ingatan tara sin kita iwan sin kita tao,
Demikian hantara sing kita iwan sin maha suci maha tinggi. Anna Allah sabunnal tuhud in Tuhan sabunnal amunin Allah subhanahu wa ta'ala. Ingat, hipaingat mo na yun. Yuhil arda ba'da mautiha. Papaingat ka to tanin. Siya'y nagbuhi. Nagdihil kabuhi. Singkatan niya rin babaw singgumiharin lupaanin. Ba'da mautiha. Uy nabiya din kaagyan nagbuhi. Ang kabuhi biya kato, bukon. Hipagpukaw. Sin atay, sin ipon. Tudyo patag ipon. Hipagpakusog. Sin palsugpatan. Antara sing kita harap panagpapanjari kato. Kad bayanna lakumul ayat. Pamansin Allah Ta'ala. Sa bunnal tu. Piatarang namo kanin. Asibi ibandakula. Hakasipu kaliwa nakatampalan. Piatarang sin mahacuti mahatinggi. Unuin nakapataranghan. Amo na yung panghati. Amo na in ilmu. Mga tuan, mga anak kapu Adam, magkaunahan kita niyo ilmu. Ganapan natin ilmu na to. Amin ilmu magdairig. Dahil nga nagpapanjari, maun papia panjari, amo na yung kita niyo. Piu kawin akal tanin, injantong tanin kata na ginawabaran na to. Hangan panghati. Hasupaya kita niyo malusot. Halungag, iwan way lungag. Panghati na ito'y malusot sa jatara lungag. Mataod na lusot, haway lungag. Mga tay mangod na mo, hapag-akama. Biyayta sin Allah Ta'ala ayat inirumi, pianggilan kita ni. Magpanaugin Allah Ta'ala ring halangit ulan. Tubig. Hipagguna na to. Hipagguna sing katumbu-tumbuhan. Hipagguna sing kaista-istaan. Sing kahayup-hayupan. Innasabot yadto para kato. Bukun kalna nila. Kalna sadya sing kita niyo. Hawat supaya dumayaw in palsugpatan sin ipon iwan tag-ipon laway ring hapanghati. Bukon laway ring hapagtukod-tukod. Bukon laway ring hapagangan-angan. Sa laway ring hapanghati aun guru, aun murid, aun Hindu. Na magpanaugin Allah Ta'ala ulan, paulanan ng gumi. Yuhil arda ba'da mautiha. Tumubuin katumbu-tumbuhan. Sebab biari asal biya bakal. Pagtuusin ulan, pababaw sing gumi. Amin ulan nagdara rahmat. Siya saburan asal. Tiu-tiu da kumani ni pasasabud kato.
Imbinhi pa sabud ka to. Tiyo-tiyo na kumbahan. Siya sabud na asal sin Allah Ta'ala. Paulanan na sadya. Yuhil arda ba'da mautiha. Bihan mga tuan. Pag-ubos. Kad bayanna lakumul ayat. Piyatarang namo. Piyamahalayak namo. Lilay namo. Palman si mahasut si mahatinggi. In kaayat-ayatan. La'allakum ta'kilun. Supaya kita niyo mapakai na to, inakal na to, papanghati, pailmu, kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun pailmu, kabayaan sinta upatao. La'allakum ta'kilun. Supaya mapakai na to, inakal na to, panagbutang maun kato tanin. Unuin dakan kato, unuin leangan kato, unuin mapatut tahinangon diha babaw singgumini. Ang panakita biyaitaan sin Allah Ta'ala ayat dugain. Yunajjilul malaika. Magpatulunin Allah Ta'ala malaikat. Birruh. Magdasin wahi. Hingga ina magpatulunin Tuhan, magpanawagin Allah Ta'ala, ulan harap pagumi. Hasabab sin ulan nagdara rahmat, dumayaw ing katumbu-tumbuhan, imbatu ing kahoy ing katantan dumayaw. Bihaun magpatulunin Tuhan, magpara siya malaikat mari pababaw singguni. Indahun niya wahi na magunin wahiyan. Biya day sab sa pantun ulan. Magbuhi sing katumbu-tumbuhan. Inwahi magbuhi sing kaatay-atayan. Dahil nga sabab yan mga tuan bang nato di tayo maunin wahi ini. Biya da sing gumi. Di na ulanon. Nagbuwa nin dunya. Labi ang larika tumiwa na mag-El Niño long ni. Kulangin tuwin. Sabab bang mahang nin ulan, muka nin lupa. Tahayan nin lupa. Matay nin katumbu-tumbuhan. Ang pamaluhay hati unsing kita niyo. Bitaan kita niyo bihadto. Magpatulo ni sa bintuhan wahi. Marikato. Hiatod si malaikat. Hipagbuwo sim pangatayan tanim. Ang patumayma. Ang paniamalan ing kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Min amrihi. Dahil nga kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piagbabaya-bayaan kita niyo. Piagbabaya-bayaan sin Allah ta'ala ing katan piapanjari niya. Di kita niyo manjarimi. Dahil haraakan iwan siliangan. Dahil nga sabab yan tumatuan. Bang taniw tiyay main ilmu ini. Amin ilmu. Piulak palik sintuan ng karayawan niya. Babaw singgumi. Tiyay mak taniw. Ba't kabuyanan sinjasad taniw. Lawi awla tay maun taniw ray sa binwahi. Amo na yung kalam si mahasut si mahatinggi. Masambu yung gumi. Inti anong singgumi. Sabab yung ulan.
labi aw lamasambu in pangatayan si manusia. Dahil nga sabab yan mga tuan, in nagdara sin ilmu, sin la ilaha illallah, masambu na tayo. Uy, may tayad to. Labi siya rin nga scientist. Scientist, ang kansiya tiyag scientist, sa mataw din science kay ingatan niya. Sa tudyo sadya papya panjari, panagpapanjari way. Amot ping kialabi niya. Kialabihan na isang mga scientist. Way nabuhok sing kaywanan, mahabayin ilong nila, pagka-scientist nila. Piyagtuyuan nila, iingatin niya na nakalabi kautuan. Dengar. Na unimbay tadi kato annahu la ilaha illa huwa inamu annahu la ilaha illa ana fattakun in malaikat dia aksin Tuhan magdasin wahimaun pakanabihan in hinapusan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pabaitaan kau in hiatud maun kayo la ilaha illallah sinuway na Tuhan sa bunan matan pagtag-ipunan amo rin siya magkagunahan kita niyo mga kakasing mga anak kapo Adam magkagunahan kita niyo bihaon ilmu amo na ilmu la ilaha illallah maita in ilmu yan tuan amo na yan in lapal simud kau maripagumi amo ray sabyan in lapal kahinapusan manaykod kau ring harumi la ilaha illallah tuan. Nah, dengan sahabat tu'in wahi hayatul ruh wa hayatul qulub wa hayatul uqul bangin tubig bangin ulan di matung pababaw singgumi timubuing katumbu-tumbuhan labi indayaw bang tiyay masintaw inwahi amo na yung Quran. Hayatul ruh, kabuhi sin nyawalihan niya. Kabuhi sin atay niya. Kabuhi sin akal niya. Dahil nga sa babiyad to mga tuwan, imbay ta di kato taniwa pangadyan ni. Bang, ing kabuhi simbaran, ialupta niyo, pagkaun marayaw, pag-inom marayaw, subay labi. Alupunta niyo, ing kabuhi, sinyawalihan. Sabab, hari pa sila mabutas karwa. Dahil nga sabab yadto, mga kakasing, mga sahabat na kauna, amin din hamak kay Iwan Madina. Wala sila miyuga simpagtaron kamatay. Amin kamatay mabutas na inja sa diwan sinyawalihan, wala sila miyuga. Sabab, muga kaw ibandi, dumatungin kamatay. Diubutangan kita had. Diubutangan kita ajal. Bang dumatong na yung ajal ledto na wayron makatangkis. Sa kawatuan yung kamatay, dua. Wala silang yung kahambuk sa ingkiabukan nila minikarwa kamatay. Nauno yan na isa. Bago, bukon bago.
wala sila miuwa hakamatay, mabutas na inyawalihan iwan sinjasad. Sa ang kabuuan nila kamatay, nauno yan. Ing kabuuan nila kamatay, mautul kulub, wala pa miya tayong baransin tao sa patay na inatay niya. Di Tuhan makabuka, baita singkatan, di makabuka yung kamatay. Sebab janji Taiwan sin Tuhan. Ni. Sebab madto na kau pahula kakal. Madto na kau pahula, way na kaming sanaan mo. Hati makabuka imbihan. Sa imatan makabuka. Amo na yung kamatayan kita niyo atay. Buhi mimbarantan niyo sa patay inatay taniyo. Amo yan Tuhan. Amo yan mga anak kapu Adam. Amo yan mga tay mangudot na mo agama. Yari hababaw singgumi. Imatan makabuka. Amo na in kamatayan kita niyo atay. Kamatayan kita niyo pikilan. Buhi imbaran na to. Malasig imbaran na to. Hansam kita niyo sa patay na tayo sinta ko. May tayad tumiwa sila sinatay mapatay. Sabab di tumayma kasabunalan. Di tumayma sindi nga Quran. Namin iniri tumayma. Di natay maun. Sabab in atay patay itum. In atay buhi magsahaya. Naturayan. Nari tumaymahay ni. In atay patay. Biya day sabsin tao miyatay, way na tayo maun niya. Sambil kampung niya, na siya mabayad una na bay. Dahon na siya pakubol. Saboy nakakunahan niya. In atay miyatay mga tuan. Masambo imbaran niya. Makabuka in kahalan. Dahil nga sa babiyad to mga tuan. Biyay ta dahil hindi ka to. Apabila binatay natay, pukidatil haya, naiging kabuhi. Kabuhi biyadiin. Al-hayatun nafi'ah, al-hayatut tayyiba fid dunya wal akhirah. Naiging kabuhi masanyang. Naiging kabuhi nagdara kamumpaatan. Naig. Na yung panghati na ito, wala na naig. Sabab maraw parasahan. Dahil nga sabab yad ito mga tuhan. Yung panghati na ito sing kabuhi hamukda. Kabuhi diya dunya. Biya na sing kamatay. Yung panghati na ito yung kamatay hamukda. Yung kabuhi ito. Yung kamatay ruwa, mapatayin tao, mabutas din niya walihan iwan sinjasad, iwan simbuhi pa siya sa imyatay-atay niya. Imyatay pikilan niya. Di komunikin atay niya pakabayaan sin Tuhan. Di komunikin akal niya pakabayaan sin Tuhan. Sa in koneksyon sin atay niya, in koneksyon sin akal niya parwara, panapsu niya, iwan pasahwat niya. Na ing kabuhi tuingan niya. Al-hayatut tayyibah an-nafi'ah, in hayat in kabuhi masanyang tu kabuhi dia dunya. Kabuhi alam kubul. Nah, matawad na yung nagtatakad ka ito tanhalong kuwul, yung kampung taniyo. Inakaw na jaman sin Adam. Yung nagtatakad, kabuhi saya. Pagkaroon, darul barja. Darul dunya, yari kita nyo rin di. Biyay ta sintuan, hayatun tayyiba.
bang mutiyay ma inwahi piarasin Allah Ta'ala maun kaimu marayaw yung kabuhi muriya dunya biya sinlupa iulanan upa igang kiugdan na sinil ninyo sa iulanan man nabuhing katumbu-tumbuhan biya dahan bang nato tay maun in program sintuhan bang nato tay ma masanyang kita nuriya dunya sa naghinang kita niyo programa kaniya-kaniya sinubos na kita niyo hihinangan sintuhan makadakuman kita niyo hawahihiatud mong katutan niyo janji sin Allah Ta'ala biyay takatutan niyo palanuhiyannahu hayatan tayyiba anugharaan namo kamu paman sintuhan kami wayrundugain Allah Subhanahu wa Ta'ala saing kami kaya nato kato kami kita niyo biya unway na magyan kami ako na darud dunya janji sintuhan al hayatu tayyibah an nafi'ah bang mutiyay na inwahi bang mutiyay ma amin ini ya hangga tu sangpu tagupat surah unum na ibu 200 katluan tagunun ayat katluan kajud amin yung pagtagun wahi nabang nato ini tiyay ma yari na hindi nakaprogram yung kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala hakabuhi tani uriha dunya yarira hakabuhi tani walang kubul yarira kabuhi tani ukakkal yaunda amo yan mga tuwan dahil nga sabab yan yung mga tao marayaw yung kabuhi diha dunya abrar tao marayaw yung mga tao marayaw kabuhi halawang singkubul abrar da yung mga tao marayaw yung kabuhi hadlaw kana final abrar nabalis katuntan nyo yung mga tao mangiing kabuhi pujar tao daruhaka diha mau singgumi tao daruhaka halawang singkubul tao daruhaka halawang sinapinal ka jahannam intaw daruhaka binsan halawang gumi intaw daruhaka way kasanyangan halawang singkubul intaw daruhaka way kasanyangan halawang sinapinal ka jahannam dahil nga sabi ito yung mga sila nagtawbat yung mga sila nagtawbat iyamalan nila yung kalima sa room sa adlaw ilmu iniakad nila dahil nga sabi turi sila malawong hangkan sila rin malawong ang guide nila dahil tadi kato apabila inatayan timay makna siyasin ini timay makna siyasin namin ini kanat hammuhu a'la yung kaaunan niya yan in malaggo halawang sinatay niya imbiri impultan halawang sinatay niya iwan halawang simpikilan niya a'la madto pa mataas mataas kabayaan niya bukun mataas kabayaan sin Allah Subhanahu wa Ta'ala maita rapi'ud darajat magpupromote mag-aangkat sin darajat sin ipon niya al-abrar sabiad tu aun hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam tungod pa Quran siyusim mamagbugay ni yarin baita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam al-mahiru bil Quran
Imbang na tao may ingat sa Quran. Sabab kaunahan na ito ingatun ini. Ma'as safaratil kiramil barara. Taura siya tuan. Inlupa niya tao. Inilong niya ilong na tao. Inbadyo niya badyo na tao. Sa kawaing gulalan niya. Giulang na siya sintuhan. Ma'as safaratil kiramil barara. Nakalamod na siya haliber si malaika. Pamugbog mo sa dahon. Hinamo kadis. Khairukum. Kamu katanta niyan marayaw. Sa aun nakalabindayaw. Amo na yung mga tao. Imingat sing Quran. Iwan. Himindo sing Quran. Hindi mungog nakabak pahala. Wala na nakarungog sa nanuy suy nakabak na pahala. Simib nakabak na pahala. Katanya tumang tungod mong painirihilan sin Allah Ta'ala pahala. Nakalamod. Hapadlu la ilaha illallah. Aw namuk na nga subo. Tiap-tiap mga suburi makaingat. Piya nga subuhan ng guru niya. Inagi niya. Uno tuuding karayawan. Sin magtawbat. Iban sin la ilaha illallah. Uno tuuding karayawan niya. Sa imbe ni Ragbus. Kulang din magpangasubo. Sambil along class. Kulang din magpangasubo. Na hindi, haguro na, hamastan na. Sa bindaran ni pagpangasubusin mga ngasubiyaon, uno ni kasin. Uno ni kawasa. Mahita ko na ginang simbihan. Uno yan ni kasin at taon. Injawab sinambuk tao ini. Bukun pikilan. Aun biag babagbukan. Biasanin ayat muna. Ampania biasain hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. In ayat biasanya suratun Nahl. Firman sin Allah subhanahu wa ta'ala, lilladzina ahsanu fi hadhihi dunya, amoy mga sila nagmarayaw riya dunya. Hakal na aong pamaugbog nila, hakal na aong niamalan nila, aong kanila karayawan. Bihilan sila sinallahu ta'ala karayawan dunya, iwan karayawan akhirat. Sa ing karayawan na dunya, tiw-tiw da. Sebab na ngapit-apit sadya kita niyo. Ada puning karayawan adlaw akhirat amuad tin original na ayaw na to palabihun in bukun original makatay Quran in original subay haunahan din original tay Quran sadya hatay Quran na to in bukun original na nemya sa sinayat yaun ang paniyabiyas sa hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam unin hadis yan. Sabda sinjunjungan tani Rasul sallallahu alaihi wasallam. Khairu ma qultu ana wan nabiyuna qabli la ilaha illallah. Insarayaw-rayaw long niya paglapal ko. Iwan sin mga langgong ko kanabihan karasulan na kauna. La ilaha illallah. Dahil nga sabab yan mga Tuhan. Planti dasal di nga Tuhan. Bang mo biyawag bukan ninyaon. Way makatukay mo. Hipiraon imatuha la ilaha illallah na lumos. Hikaron imatuha la ilaha illallah tiyon silupa. Tanda tarakula. Miyari kau pa dunya in liapal mo la ilaha illallah. Manaikod ko rin adun niya lapalon mo, la ilaha illallah.
Inimatuha la ilaha illallah. Najuja na. Dahil nga masana kau na sambil pamasay. Dahil nga sa gadto. Inagi singguro ini kaniya. Paglapal kau sin la ilaha illallah. 40 marra. Pababa niya na makakapatan balikan hang kaadlaw, hang karu. Na keunitan kita ni Tuhan sambil ang Pangindo ay kamulong na maglapal sin la ilaha illallah makahupo umul. Biya na mga siya na ginang sin umul. Sinyad tubiay ta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam in sarayaw-rayaw. Aun pay sab marayaw. Sa in sarayaw-rayaw. Piaglapal kulong niya. Iwan sing kanabihan na kauna karasulan. Amo na tuan la ilaha illallah. Naimusa na ngayusa. Pagdihil sin Tuhan, la ilaha illallah. Nakasigpo. Ninaging utuhan ko. Amin wala mo pakiyahin do. Bang timbangon ni la ilaha illallah. Iwan sin 7 lapis langit. Salta na iwan sinalawm niya. Amo ning piagakawan sin tawyaon. Piagambuldaan, piaghiluhalaan, piagbunuan. Timbangon ni la ilaha illallah. Iwan sinyad doon. Mabugating pahala. Mabugating karayawan sin la ilaha illallah. Intanda niya yung malaikat. Di duma. Di niya maraming karayawan yan. Indahon niya ra. Amurain ibadat. Paiman sin Allah Ta'ala. Ilayhi yas'adul kalimut tayyibu. Wal amalu salihu yarfa'u. Ilayhi manulin-tulin padarat sin Tuhan. Dengan naglapal. Yas'ad umangkat pataas. Naunin umangkat sinuir umuliapal. Misan muliapal, wala kimugdan yung paglapal mo. Way, biyasin paglapal at tao sin akato. Na, ilayhi, yas'adul kalimut tayyib, wal amalu salihu yarfa'u. In kalimat tayyiba yaddu, in kalima yaddu, amunin la ilaha illallah. Umangkat, direct, dengan naglapal harap pa Tuhan. May kalimbugathan. Na Tuhan wala natudihilan kahalgaan. Yung program na kato asal sin Allah Ta'ala. Na imbita singuro ini kaniyan. Lapalan sajjain la ilaha illallah 40 marra. Nabang mo'y kalapalin un eddo. Yuhillahu biha kalbak. Pasambuhon sin Allah Ta'ala yung pangatayan mo. Magkagunahan Tuhan. Magkagunahan mga anak kapu inatay na to. Kasambuhan din nga Tuhan. Bukon kasambuhan din nga tao. Pagdungog mo sin, kiyukan na kao. Pagdungog mo kawasak, kiyukan na kao. Pagdungog mo lingkat, kiyukan na kao. Ganapan na to sin original waita din Allah subhanahu wa ta'ala. Turayan. Nah. Uno pimbeta ka niya mo yan to. Amali sadyayan, makakapatan. Day-day mo. La ilaha illallah. Ay mo dya sapating. Ay mo dya walis kata. Amurin lapal yaun. Sabab nagdaraya un rukun, nagdarasya surut niya. Nah. Hikarwa, inagikan niya singguro niya. Bangkaw nagtawbat. Iwan yamalan mo la ilaha illallah. Magutin darajat mo ila manadilil akhyar. Yato ni karwa. Magutin promotion mo padarajat sa taas-taas. Al-akhyar. Na hindi sin al-akhyar. An-nabiyin, was-siddiqin, was-suhada, was-salihin. Magut kaumat. Manajilul akhyar. Wad darajatil ula
Iwan sa darajat sa taas-taas diha dunya. Uno, hibutang nga badyo mo, hibutang nga sulban mo, magsinglab, bulawan, kuruna, bukon, hibutang haatay mo. Unin hibutang haatay mo. Nurullah. Sahaya ring Allah subhanahu wa ta'ala sa mabiyon kay minuno. Bukon sahaya biya sininamin ini kato tanim ini. Dia samsil bukon magkapong. Aminoy pakiapin na rin nakura magkapong-pong biya continue siya. Naindeng Allah Ta'ala tingi sa jasin ini. Amad tutuan ini butang palawang sinatay na to. Darajatil ula. Darajat sa taas-taas. Parman si mahasud si mahatinggi. Wa antumul a'lawna. Kamu imataas din kanila. Kasi nagpataas ka to. Kita bukon Allah subhanahu wa ta'ala. Wa antumul a'lawna in kuntum mu'minin. Pataasun ta kamu parman sin Tuhan. Angkatun ta kamu, promotun ta kamu, ray dia dunya, halawm kubul, hadlaw ka na ka na. May tako yan di mawaya simbihan. Nasababoy magngan kay mawakaw, nganan sintaw, hikuan yan. Ad-darajatil ula pid dunya wal akhir. Na, unong pa mga tuwan. As-silahul aqwa alal a'da. Sanjata. Way na makaliw sing kusog. Ipangatumo-atumo. Amo na yun. La ilaha illallah. Amo na yung pagtawat. Sanjata rakula. Bangsing manggup na yung tao pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ayaw sadya kau sumanggup pa tao. Sa sanggup kau, pag malila kau pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingan niya yan, kalasahan kau sin Tuhan. Pagka kau kalasahan sin Allah ta'ala, dihilan kau sanjata. As-silahul aqwa alal a'da. Sanjata sa lagu-lagu pakuntara. Umeta yan ang kuntara. Hakuliling mo tuan kuntara na. Halawang bahay mo matawad ni natum. Yari na kita hamasa. Yung kuliling tayong katiliwot ta pataas pababa. Bantata na. Mayta, yaunim maksiat. Yaunim pitna. Bangkitayan way sanyata. Bangkitayan way panghindu. Sahayaring Allah subhanahu wa ta'ala. Aturan yung mga tuan, nalanggana na yung manusia. Nah. Maita siya rihilan sanjata sa lagu-lagu. Bidawami zikrillah. Sababin nagtatawat. In nag-aamal sin la ilaha illallah. Non-stop. Way hundong simpaglapal niya. Natutugi bambati, continue inatay niya. Di na magtugi na tayo niya. Mata niya sa jempirong niya. Iban sinsimod niya. Di na magkubod. Sa inatay niya. At turayan mga tuwan. Fahayatul kulub. Bidawami zikrillah. Ingkabuhi simpangatayan. Amo na inatay. Di maghundong-hundong nanunum tumpa Allah subhanahu wa ta'ala. Uno yan. Maglapanan dyan ka. Di matao. Yung pagtukul mo. Inununuhinang mo yun yung kabayaan sin Allah ta'ala. Zikrullah. Panuntum pa Allah ta'ala. Iarat mo yung kabayaan niya. Wa tarkil ma'asi wal muharramat.
May takawrihilan sinallahu ta'ala sanjatayan. Sa kusog-kusog. Di mo mawiha. Wala rasya. Di mo mawiha wala milikan. Ang mga tao naghinang sanjata malago. Di. Hasabab sadya. Sin malano yung pangatayan mo. Kaya nga sabi at mga anak ka po. Puspusun na to. Ingkagi na to umalo pagkabayaan sin Tuhan. Ubos na yung programa sin Tuhan ini. Di naman jari kanapan. Di naman jari mainusan. Ing kita niyo makat na sadya. Papag programa na yung katantaan. Maun kita niyo umalo. Pagkabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na. Ang panakita niyo wetaan. Sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hapal man niya. Walad darul akhirati khairun. Ibu, ingatan niyo. Sa buko ning pag-ingat, biasa pag-ingat na to ini. Amin hantara sintaw bantaw. Pag-ingat wajib, laway rin nga pag-iman, laway rin nga panawhid, laway rin nga pangakad sinsara. Inadlaw akhirat, amunanim marayaw. Ang pinadlaw dunya ini, marayaw sa temporary kita ni, bukon paghulaan. Pinahon na pinaitikad na to, in dunya, bukon paghulaan, panglabay-labayan sadya. Ang panato makawa in kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bukun in makawa na to, kabayaan na to. Na. Dahil nga sa wabiyad ito mga tuwang. In Rasul sallallahu alaihi wasallam, nagbin siya kabtangan katutan. Siya mua niya na. Bukon sadya tau Makkah, bukon sadya tau Madinah. Bukon hakuliling niya. Sa kawa siya mo niya na ingkatan miyakan. Hala ilaha illallah. Uno yan imbeta niya kato tanin. Palman sin mahasud si mahatinggi. Syahidallahu. Nagsaksi na yung Tuhan. Unang siyaksiyan sin Tuhan. Sinsiyan Tuhan. May ta siya magsaksi. Sin Tuhan na siya. Syahidallahu annahu la ilaha illa. Sinsiya na to din. Way na Tuhan dugayin. Sa bunal-bunal pagtag-ipunan siya. Ubos niya nagsaksiyad to. Kaya saksi na yung malaikat. Wal malaikat. Sinimpagtuhanan, singkatahan siya. Ini katupya saksi sin Tuhan. Puas sin siya, puas sin mga malaikat. Wa ulul ilm. Amo na yung mga tao. Ulul ilm, tagapanghati maraya. Dahil nga sabi at mga tuwan, ayaw na tutay ko rin yung panghati rin na ini. Di na mahalulaing karukkaan di matong hamasan na ito inibang kita nyuri mari. Sebab beta na sinjunjungan tanyo Rasul sallallahu alaihi wasallam imasan niyang amunin ini. Maita. Inagi si mga sahabat sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ta'amul haram. Kaun tapapagkaon. Ta'amul haram daun. Sakit. Oh. May ta mga sakit sin indayaw simbaran sin tao.
Now, impangati na to sin sakit dahon sa Japa hospital. Biyay ta di ka to. Impagkaon haram, daon sakit. Nabalis ka tuntay sa ta'amul halal. Impagkaon halal, dawa, ubat. Nauno yung sakit kimugdan hataw nagkaon sin haram. Di tayo maunin ang mal niya. Di tayo maunin ibadat niya. Di tayo maun sintuhan ini patayma niya. Way tayo maun kaniya. Nabangtuan din na tayo maun sintuhan ni siyo na ay lakon mo magtayma kay mo. Nang lagkaw taon, law mo'y patayma ko hansam niya un. Ipatayma ko pungutan niya un. Ipatayma ko nagjujubaya un. Di, sa babukon ka rin agama. Intaga agama siyo. Impagkaun haram. Sakit. Wa ta'amul halal, dawa, ubat tuan. Nauno pembeta kato tani si mga sila. Lulen, nakaw na rin kato tani. Intaw magmaksiyat. Intaw magmaksiyat. Uno-uno na maksiyat asibi ibanda kula. Tadmir. Manglarak. Manglarak pikilan. Manglarak atay. Manglarak tao. Manglarak bay. Intaw nahihilo ang makawi pa bay. Larakunin tao. Larakunin bay. Sambil waran niya larakun niya. Intaw nagmamaksiyat biadahan. Kataan sininang mangi. Magluho. Paddampanas niya luhunin. Na. Imma ka di sa Quran. Imma ka da Quran. Shifaun. Di nakakugdanan si sakit. Uno-uno sakit. Wairoon. Way kumugdan kay mo virus, way. May ta original ni akaran mo. Yung kataan niya rin, piyapan niya rin ni kugdanan si virus. Yung cellphone mo ma-virus. Yung laptop mo ma-virus. Baran mo ma-virus, bang kaumakad na sing kabayaan sin tao. Yung Quran, Shifa. Uwa. Ay makapauli. Di nakakugdanan sin sakit. Shifaun 5 pistulur. Di kabayaan mangigil. Di kabayaan magjangki. Di kabayaan takabu. In kabayaan mo katantan. Kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya sababian mga tuan, magtawbat kita niyo. Kaya sababian mga tuan, buwan na ito yung kalima. Mahal ka din ang dunya ini. Amo ng piyagkaluhan si magkakalo. Na, yung Quran, shifaun, wa rahmatun. Bangaw na nagsaga, ignakaw, kadto na kaw paway saga. Bangaw malumi, ignakaw, kadto kaw pamanado. Bangaon mabaho ignakaw, kadto kaw pamahamut. Bukon uwot di nga mahamut, pamabaho, di nga mabaho, ingwa niya baho da. Aturayan to. Na, imya kada Quran, way virus kumugdan ka niya, way sakit kumugdan ka niya, dahil di dunya, way kasusahan niya dunya, way kasusahan niya long kubul, way kasusahan niya hadlaw katakan. Amin ini. Bang iniri na karong cinta o lumo na yung dunya. Naon na tuan signal. Aw na alaman. Na, uno pa yung Quran. Shifaun wa rahmatun wa nurun pid dunya wal akhirah. Sahaya na hindi at dunya sambil pa adlaw akhirah. Na murah-murahan mga tuan. Magkagunahan kita nusin sayad doon.
dahil diha dunya sambil paadlaw akhirat madawhat na tuyad to. Hasabab sin pagtawat taniyo, hasabab sin iamalan taniyo, in la ilaha illallah, patubtuhon na mo dito. Nas'alullah subhanahu wa ta'ala at-tawfiq was-sadad wa an yaj'alana hudatan muhtadin wa an yaj'alana minal faizin wal maqbulina fid dunya wal akhirah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ito na sa rayo-rayo pengajian sin kita niyo waktu ini insyaallah mahuli pagkalagyan na to masing-masing insyaallah subhanahu wa ta'ala magpasampay kami singka sila sa mga kanyo katantan imarap ka mga waktu ini damikian day sabi mga sila amin nito na nakalayo dahil hula na to mga ula Arab, ula Islam katantan, salam doa kanyo katan mga katawtay manghuran masing-masing pengajian sing kita nyo alhamdulillah iban tukbal na mo in pagsukol pa mga katan amoy in wala na mo ta sisim pakaladyaan na tuwin insyaallah amoy murah-murahan lang ta ini manoy tuyan dahil programa na tuwin sabab na miyawot na kita nyo 2 tahun deng amin pagtagnak na to insyaallah na yan sa jihad to salam doa pa kanyo katantan iwan sin pagsukol mo naman pa Allah subhanahu wa ta'ala ang mayan in kita niyo halawang kasalamatan dahil di halawman sin kumini bihaon yung mga pakaladyaan sin dunya ini pero pa hiruhala na yung mga jimato na bangman kita palakpasan din mga ini muna yan masalahat insyaallah subhanahu wa ta'ala na ibig kumari pa guru na to hindi in kapatut masarahan serta magkhatam sin pengajian itu para Bismillahirrahmanirrahim. Mauli yana sinagi di kami masumo ini magmaaroy pa mga katawtay manghuran namo magsama-sama kita niyo magpasampay sin kalam sin Allah subhanahu wa ta'ala iban sin hadis sin Rasul sallallahu alaihi wasallam supaya ini mahinang ubat sin kita niyo manusia yari hababaw sing bumi maluto taniyo paadlaw kana damikyan aw ni kabintan niyo ha mga uling bata amuin haulihan sing kita niyo ini urulon sing sila pukon na sila kahunitan aw na urulon sing sila na murah-murahan niya to ini bangmayan kita niyo magtaayon pakaniya na kami insyaallah subhanahu wa ta'ala sa lugar ini aun tumawang na kami mga kataymuran niyo insyaallah subhanahu wa ta'ala puspusun na mo kadar kakausan na mo ini magtaod kita niyo sa lugar kamo timataod magtaod-taori kita niyo magtulong tiawang kita niyo sa bambang maaw pagtulong tiawang na wayron mahunit ini kato tawangon kita niyo sin Allah subhanahu wa ta'ala na manghindoa kita niyo bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma rabbana nas'aluka rahmatan min 'indik tahdi biha qulubana wa tajma'u biha amrana wa tu'allif baina qulubina ya hayyu ya qayyum ya jal jalali wal ikram. Allahumma rabbana nas'aluka sihhatan fi imanina wa imanan fi husni khuluqina wa najahan yatba'u falah wa rahmatan minka wa ridwana ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar adkhilna jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala khairi khalqika nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin.